Nirmalakan Yambia Kamal Kanur online TV channel. Men ban lingwa same shikir mayadi che dob jagmi benang na nuare. Chana jangaja no kir mayadi che emergency state declaration che jala. Kajo mishalat gwa same ki declare state of emergency in Warap and part of unity amid rising communal violence. Kir mayadi laden na me ka shanka diesh ka paibakel ron kina dangro jan dangro widich. Me che jang chignyen korodian chane jan bakel wira shakanak. Jang korodian jidwara foinden kir mayadi. Ne jan bakel wira shakanak Ramadan la kwerka Warab state governor magog shoja joch duno antame jikir mayadi changaje no te karigi togre doare che state of emergency chajala state of emergency jen ado mi pen ganedi alan tinten wano tin konti de kan ga jekit ka kwan chit ka piu te de kan ko winte ko ken kwak de kan ko gwada dien chit ke network de yar no de leni dich alo de ne kanedi kono bille ramshi logo no beroje dan te gedi bejeling kir mayadi be shudiel ka kir mayadi chiloide che jadalun ko che janken chika liu jang ni jan bakal wider raw kane jandang de bakal itaka bot re doara an kirma yadi den la kwer South Sudan jen ka gwasame melere declaration ka je adwa mi mo banweran konti de yuki in the state bakanak ke baka make den medit ajen me we nwaru ka matin ka je na me kana mentwo kanasir ka wulang ka long shuk ka fanga ko ngeje gwan wona ne ti tele kon mu jekana re wike juba kane de ti ko lar no she state of emergency che declare doaren o ngeje wo ne ti la kan kwan ya non ke kwa juba bakul nang re wini ken anyong na me lereje ka queen wari ko chin wari kan bila jal ngai kono no kume Warab state kana kum unity state tikare kore ka kwiwo kana kwi janda ngai kono no la kum la jakan wini mi ko benwer bako target chana diali chana kanga ko gwa de pa chana ngaji no chin wari chigin yin ka jang me cha doren cha dakkan point kirma yadi tude shoje deploy ngwasamo de ndiale konte chana ngan wini mi ke dinka militia antama pan mi chi ngaji no chi korean cha to kamlen karodian kormu dire long men na karodian ten katala kapchong you kan kai kajen wo te ke ne kende shabo kerenyal ka boko kum kirma yadi kan jang do badan len ngarudin ke jane kirma yadi te jangken che gabo ka ne kon boko ka jangnen ko kena konti lo ke kirma yadi che bonga ne dia ko kurun toga kam dar mu shale lo jang kan mu shale jalwa kan do dangro to kan nyen ton ka jang kan ne tin konti lu ne jan bakal wero ten no liya chero de rev ka je ku yen lingno te ke helicopter mu shibog helicopter che bog ba bogo ne tin konti la jikko jemi ne tin kon la jangnen ko kena konen cha kirma yadi charges so no tama chaga matene man nuerin content re we kamayo ke unity state ano state emergency baje yigri alaka jen chenme chajalat KSSBC South Sudan Broadcasting Corporation on jen lerena me ka jomo chalat gwasame the declaration follow a surge in deadly intercommunal clashes particularly in Tony East County of Warab where a known number of civilians was killed in the last few weeks and state emergency milat ke je chan wer ya de martin ko nge jen woni content nyin ka jang chignore nyin jang korodian no shab gu jen wona me a systematic way to target Nuer people re wiki unity state kone de kone nyin ka Tony East County ka Warab state ka janken wa manager bakal wero chik luta ka janken anyo gwata men wo bin Nuerin kontre which kama yom county ba ko martin no take state emergency na me bigejen wo kuro me bawre wiki South Sudan in Mayom County authorities reported cross-border cattle raid by army used from neighboring Warab state under South Sudan transitional constitution a presidential declaration of emergency must be submitted to the National Legislative Assembly within 15 days for approval koronyo chalat gwasame kirma yadi warga chaje gor warga ko by state emergency baje lasle no rajan kam Canadian content ta ngot la National Legislative Assembly kan ko approve but kan kirele no 15 day ngot kelon ka che state emergency che tung declare but let ka jeno warga ja let bane ma beten ka 15 days baje ko la yes me ba continue wala che ba continue any state emergency so na me ko ke jeno me baje approve ke charge ba approve me dian me ko kelon gwata me alla che the move place Warab and Mayom under effective lockdown with restriction expected on civilian movement ba ne ko la juy gwas ba mo kireng delong ko bara idien ba jaba ku ma kir en gwas mi ka chenge dane shanen aware nyal de ne ten winami boga military aircraft were seen conducting airstrike on Thursday morning in an apparent attempt to deter clashes between rival communities along the Warab unity border ne ti nying gwas me chicken wore was helicopter we boktene ne ti ka jang karodian anyamon bara ngaj ba gwas ma this is not the first time Kir has declared a state of emergency in Warab a silma measure was imposed in 2017 following violence in Gogrel and part of Tunch la state emergency la le doren kirma yadi badi yola we pena kan wore and Tunyi zame kan jen we chalga Gogrel kan goten kona nak jang rodian tan ko kan lokan kirma yadi de kan she legitimate ko kirma yadi no kon jidwara dangan ne ke ga jang le shuje long den wore jang le shuje tam right corner ne jen bakali ro chicken luba state emergency chi magwa ka kwi wich tarik tu wala ka no la malbala ja yere cheng men nyi na gwasame sha je de gondo de state emergency de jela ya godo ba dan men nyi na ka kwi bar kirma
yadit gwasame ojen ke darima charge jayen ngai kon mutogane. The latest emergency order come as tension mount across the country. Opposition leader Riek Machar remain under detention in Juba, and recent clash between the SPLIU and their allies against government troops in Upper Nile embrace fear of a return to full-scale civil war. Ngai kon mana le roden tam ko SPLIU kene kuma SSPD amudetin lo tam wona ko korba dakre wika Sudan ke already kay tung declare kirma yad state of emergency charge let ba o korba chudutin ba gwada dan bagang ba chugang na dorian ka ben nuääri ba yu target anyok use ne helicopter che mangai kon ka jo mishala dur shal ga bol mele wachi kan gorno be ko drone ka witin ko ke drone token bukan akulo na ka pal drone den content nang nan tama to ko kente rep kan ke kum matre wi ki juba makana kon ke West Sudan ba jedda state emergency che chongo de jetop ka cha wuji mayom kan ti cha de ma da pek dor point kirma yad kana me pane chi to me te ko kor me che kan ladno kan jang dial no cha ne ken cha ga bukarenya e kai ne je me systematic way me ba nuääri ba ka moy kare ka so le ngam na le ro state emergency she dung warap karwa e dung mayom ba da duom ba de ba janang ga jere wujin winami ba kuma SPLIU kene ter chong militia ba ko gor gonten kono te jen do ba la lat ke kuma ko ramu ka lo ga de mu wajana wana yunte state ka ba je lugo no te gwada mi chunyen kana ne ro ne do mu chanen kel ba kan na ke ba ka yen no cha ka bi yen ko tele jen di yan ngana tan jen der tiang men bukala do buga na bukan kana without any question yo me gor jen de yen ling ban nyogo je ka le rodien ka jen kwi state of emergency men cha declare kirma yadi de no na me checho do mu gor gan jen o ba nuer ba kan na me awajen be 2018 peace deal ba je yar ko tama do ko dang na rodien la jen wo nuer te kene ka jang te kene na logo nuere ka no ka jang ne me ngum buto me da ne chi to ka 2013 boro de nyoko me le de rode yo me gor jen o de yen ling ya